Ya, sabar bro, sabar bro, sabar. Saya, ah, kenapa gua harus main beginian? Gila. Suara PS kenceng banget gak sih? Iya ya, suaranya kenceng banget gila. Sabar bro. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mana ini? Thumbnail. Sudah masuk kah? Belum. Oh, udah. Mari. Kita coba main beginian. Halo Boti. Ada ngangeng-ngangengnya gitu loh. Oke, aduh ya ampun. Option. Subtitle on. Gamma. Apa gila? Aduh, volume masa full ya udah ya. Jangan kecilin aja deh. Ketar-ketir. Baru mulai ini. Oke, ayo mari. Story mode enggak, hard insane, buset, live simulator gila, normal saja. Intense violence, grafik aduh. Ini saya ilangin deh ininya. Saya ilangin apa namanya layarnya. Halo, halo. Ketar-ketir. Kamu kok ada suaranya ada, bro? Story mode. Ini story mode. Itu difficulty, bro. Mas Clown. CR Laun. Itu difficulty. Story mode tuh easy. Oke, tahan. Saya diam ya kalau lagi ngomong gini. Apa ya? Game ya, lagi dialog kayak gini. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. Panggil aja Bayu. You were calling out some other woman's name. What? Siapa ini? In your sleep. Jessica, I think. Waduh. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm Kita looking mau for some mendarat sort di of mana nih? factory? Yeah. We can look, but there's Aku yang nothing dulu out here. pernah mampir. Ya Doesn't look saya very empty. All the Bayu ones sih we saya know ingat kalau ada nama-nama she Bayu had to saya have ingat. spent Cuma at least kayak a decade downstream from CR some Laun pretty heavy industry. saya tidak ingat. You say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Apa? Kamera. Ya, memang Yeah, game what Outlast ini diaphragm pakai is this kamera thing ya. on? Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! Oh. The fuck? Fuck. Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Oke. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. Brr. Okay. Ayo, I'm Lynn di record ya. Lamb, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Hey, Lynn. Jane Doe. I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we Ini need to get baru more murder begini in. loh. We should probably mention the fetus too. I Astaga. think how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Kak, hati-hati banyak jumpscare ya. Iya. We're good. Namanya ini kok 2 weeks ago, a young woman was namanya found wandered game horror ya barefoot, gimana? pregnant and alone on a barren stretch of highway 100 miles from Oh, the nearest suara apa itu? Oh, We lost the engine. Fuck. Fuck. Sebentar bro. Saya gedein dulu suara gamenya.
Lagi jatuh, sempet-sempetnya suara game ngegedein. Suara mic saya kedengeran nggak? Saya ngomong. Aku ngomong kedengeran nggak? Atau kegedean gamenya? Atau pas? Apa yang perlu dikecilin, apa yang perlu digedein? Kayaknya suara game aduh gila, udah di ruangan kayak gini lagi loh. Ntar lu bro, kecilin dulu lagi deh satu kali. Udah pas. Ya udah, saya kecilin tuh satu. Saya rada budak soalnya ntar kalau halo. Halo, siapa ini? Tuh Jessica yang tadi diomongin itu. Ini ada suara jam gitu loh, mana jamnya? Oh ini maghrib. Anda nggak maghrib ngapain di sini? Di kanan ada suara sesuatu yang pecah. Oh. Gimana Winda? La. Aku ingin pergi sekolah bertemu teman-temanku. La. Belajar matematika. Oh, ini peta Amerika ya. New York itu di sini. Colorado. Aduh. Tolong, halo. Kalau mau jump scare dikasih tahu. Supaya aduh, gelap banget gila. Aduh. Kok saya rada aduh. Pak males deh Pak kalau jump scare gini deh Pak. Ibu. Ih, siapa itu? Astaga. Baru mulai. Baru mulai tiba-tiba ada pintu nutup gitu loh. Sudah 190 subscriber, mantap. Gila loh. Bener-bener. Ibu. Pak, sumpah Pak, beneran merinding Pak saya Pak. Ini baru mulai padahal. Gila. Mana? Anda mau ngapain? Objektif. Apa? Review footage. Find link. Ini, select. Play. Oke, ini kita ngeliat rekaman dulu ya. Nah, itu dia, ada suara-suaranya tadi. Loh. Objektif find link. Ini rekaman tadi. Ada back, jangan. Ada. Use baterai, bandage. Apa ini? Tidak tahu saya. Find link. Saya harus kemana ini? Ini. Oke. Baru. Oke. WhatsApp men, WhatsApp friend. Oke. Ini baru mulai, tenang saja. Saya udah jump scare, kaget, teriak-teriak tadi sekali tuh. Oke, loncat pencet silang seperti biasa. Lalu cara ngerekam gitu gimana sih? Nah, gini, oke. Ya, turun. Mantap. Oke, ada lobang-lobangan juga di situ. Oke, nice. Ini helikopter kita ya berarti ya? R1. Apa ini? Kamera merekam. Jesus. There's no bodies. Apa ini? Kamera menu. Lynn! Oke, ini apa?
Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Nah, terus saya harus ngapain? Halo Mas. Saya harus ngapain di sini ya? Apa? Night vision. Oh, ada night vision gini. Oke. Kita ke bawah sini ya. Gini nih. Aduh, gini nih. Duh, apa itu, Pak? Not happened in the crash. Apa ini, cok? Halo? Ini lagi direkam nih. Duh, habis baterai, Pak. Sadis, orang yang terkejut sampai jatuhnya copot separuh setelah memainkan Outlast. Hilu Mas Fikri. Mas Fikri tuh si Suhlon ya. Look back. Tiba-tiba, ya ampun, gak gitu dong. Reload. Apa ini? Anda kira game perang reload? Apa ini? Reload apa, cok? Oh, baterai. Dicas, Bang, kalau habis baterai. Dimasukin baterai, Pak. Udah 190, Bang. Iya, makanya tadi aku pas awal-awal live stream aku ngecek. Udah 190 aja. Mantap lah. Ya, ibu tolong. Bersinarlah bulan. Oh. Ada desa kah? Desa. Nih gini nih. Tiba-tiba jump scare keluar dari pintu itu nggak lucu sih. Aduh. Aduh, gila, apa ini, hei? Halo? Permisi. Ketok. I'm lost and hurt. 200 Q&A. Tidak ada Q&A, Pak. 200. Siapa yang mau nanya? Jam. Ada sesuatu kah di sini yang bisa diambil? Tidak, sepertinya. Apakah saya bisa masuk lewat sini, lewat jendela? Tidak. Apakah di sini bisa masuk? Tidak. Asid was, apa itu asid was? Mantra sihir apa itu? Oh, asid was, oh lagu. Ntar dulu, di sana ada sesuatu, Pak. Ada yang gerak-gerak, sumpah. Nah, kan? Oh, nggak angin, deng. Keren saya apaan? Ada sesuatu gerak-gerak. Duh, gila. Ai. Lihat. Malam live apa, Bang? E-football, Mas. Is anybody there? Please. Ibu. Itu yang di sekolahan tadi. Please, jangan ada apa-apa. Tolong. Kayak ada baterai. Hey, man. Oh shit, what's just happened? Aduh. Pick up apa ini? View. Cara iniin foto gimana, Mas? Halo? Put down. Pick up. Cara ngebaca, I can bear what with bla 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 bla. Anda baca saja ya itu ya. Kamera saya keburu habis baterainya. Nah, kita coba buka. Oh. Orang biasa main bola suruh main beginian. Who's? Life father is liar, apa itu? No.
Oh, halo, tolong, tolong. Itu ada kakek-kakek, ada orang. Oh, oh, ada orang lagi di depan sana. Aduh, ya ampun, tolong. Tolong. Saya tidak bermaksud jahat, tolong. Tolong, tolong, ada orang lagi. Ah, gila nih game nih. Reload dulu, tolong. Baterainya, yes. Hide. Sembunyi. Bisa sembuh. Aduh, ya ampun. Enggak, Pak. Beneran, Pak. Saya keringetan, Pak. Enggak bohong saya. Oh, ada. Jika apa ini? Dear Father, our loving God, continue. Bless me. Gue break dulu dah, kebiasaan kalau nonton. Lu pengen berak. Ini terang ya. Pick up bandage, boleh. Bandage saya ada 2, baterai tidak ada. Oke. Itu berbahaya ya sebenarnya. Sepertinya, kok sebenarnya. Sangat sekali Anda. Oke. Nggak ada apa-apa, itu buat makan hewan. Dah. Aduh. Gelap banget. Permisi. Permisi, halo. Bisa dinyalain radio. Oh, ada baterai. Bagus, nice. Oh, berarti ada collectible item ya. Dalam 10 detik mungkin Anda akan kaget, tapi setelah itu Anda bebas. Mungkin. Kayak ada yang ngikutin gitu loh. Yang tadi bapak-bapak tadi. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tiba-tiba ada yang lari dari situ kan nggak lucu ya. Oke, aman, nggak ada. Oke, aman. Open window. Oh, ini jendela. Astaga. 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 Bangsat banget, ya Allah. Astaga, ya ampun. Cuma kalau ada facecam lebih seru kayaknya ya. Beneran 10 detik loh, gila. Permisi, saya tidak bermaksud untuk mengganggu. Duh, gila kan. Permisi, tidak ada. Oke. Unlock and open. Oh, ada iniannya. Ada slotnya ya, pintunya. Crawling under bed. Mana? You can hide. Mana, cok? Oh, crawling. Oh, gini. Pencet bulat ya, harus manual ya. Ini ada yang nonton gak sih? Kalau tidak ada yang nonton saya, oh tidak ada. Pantes. Bangsat, saya ditinggal sendiri, Pak. Aduh, gelap gulita gila kalau kagak ada inian. Halo. Please dong. Halo, kanan kiri saya tidak mau lihat itu. Kanan kiri, bodoh amat. Laju terus apa ini? Satan. Aduh, satan apa itu, Pak? Halo anda yang nggak fokus lagi kameranya. Fokusnya nggak jauh gitu loh, cuma deket. Oh shit. Oke, ini apa?
Aduh, apa ini? Enggak taruh. Maaf, tidak. Saya tidak ada aduh, gila. Dadah. Aduh, lorong-lorong sempit seperti ini nih. Tidak ada apa-apa. What inside? God. Maaf. Om, apa itu Om? Ya, kalau begini-begini sih, kalau Om berhasil tamatin, nah kekasih Poki. Duh, kan, udah dong, angin ya, angin, beneran angin. Apa sih baru mulai ini, gimana ntar ini? Kelihatan cupunya kan, berasa perwira di game-game sepak bola di sini. Ntar lu. Ada yang ngomong, Pak. Ada yang ngomong gila. Aduh, ya ampun, gila. Permis. Itu ya, yang ngomong-ngomong ya. Baterai ambil, oke. Permisi nenek. Permisi, saya tidak mau mengganggu. Saya mau mencari teman saya, Silin namanya. Anjir, tiba-tiba di depan sini, gila. Oh, no. Aduh. Nggak boleh terlalu lama sih ini baterai. Oh shit. Oh no. Apa itu, cok? Astaga. Halo. Tolong saya. Apa itu? Apa itu? Saya nggak ada nyali gitu loh buat maju ke depan. Ntar lu reload kamera dulu deh. Kayak kita harus gocek situ ya. Nggak lagi deh main game ini. Gila, disamperin Pak, gede banget itu aneh. Sumpah, saya nonton film horor aja buka. Mana orang tadi mana? Ke jendela, cepetan masuk. Cara ininya gimana? Night vision, matiin ya. Halo, matiin night vision gimana? Saya lupa mencet apa tadi. Kotak enggak, silang enggak. Taruh mati night vision apa tadi ya? Kan males gini nih. Please jangan lukai saya, tolong. Oke, kosong ya, aman. Oh, oke. Ih, masuk. Oh, kenapa ada suara-suara gitu? Ini harus kemana kita? Ke ini atas ini ya. Do you hate him apa? Saya tidak mengerti.
Saya tidak ngerti, aduh. Kan. Males banget nih begini-begini nih, ah. Do you hate him apa, hei? Mati night vision gimana, bro? Ntar lu. Saya cek dulu. Tidak ada lagi, gila. Kan. Ah, elah. Baru sekali ini, baru berapa menit, Pak? Live streaming, Pak. Udah kayak gini. Oh, Jesus! Oh. God must be dead? Okay. Melawan hukum alam. Holy. Kita itu kayaknya jalan keluar kita, tapi kita kesini dulu deh. Siapa tahu ada baterai atau hal-hal lain. Bisa ngumpet situ. Ya sudah, kita langsung ke sana aja. Mending film action, game action gak sih daripada beginian. Saya rada trauma, Pak. Main beginian juga. Oh no, aduh. Reload. Kamera. Yes. Mikrofon. Oke. Ada something kayaknya. Kita harus ada yang ngomong. Di depan ada suara. Sumpah seadanya. Oh. Permisi, Bapak. Apa itu, Cok? Tutup pintu. Ah, bodo amat. Lari. Apa itu? Gila. Halo? Pergi kemana lagi nih? Gila, cuma saya doang yang nonton sendiri. Kan, begini-begini nih males banget nih, aduh. Di sebelah kiri kita ada orang. Kayaknya kita lewat kanan. Oke. No. Oke, masih di sebelah kiri. Oke. Menjauh dia ya. Dia menjauh. Bagus. Kalau kayak gitu. Baterai ambil. Oke. Ntar ngumpet dulu Mas. Ganti kamera. Ganti baterai. Gila, deket banget nih orang. Apa sih ini? Anda makhluk apa, hei? Deket.
deket. Wah, udah jauh. Deket banget, gila. Ini harus kemana? Halo? Kiri dia. Deket banget ini, sumpah, lihat. Ah, sudah Pak, saya tidak kuat. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Tidak ada yang nonton juga. Ya sudah, terima kasih, saya tidak kuat. Kalau berhasil tamatin aku kasih Poki. Tidak. Aduh, buset. Tidak. Terima kasih. Sudah. Saya ganti aja, udah. Nanti malam kita main e-football. Udah. Saya tidak bisa main ini dah.